Oke baik, selamat siang, good morning. Selamat berjumpa kembali bersama Lompit pada frekuensi Pitu Bisa MHz yang dipancarkan secara langsung dari Bumi Mangape, Lembang, Salwalo Lampio pada ketinggian 4 pohon bambu. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang dan kadang lama. Baik, kita akan saksikan rombongan keluarga dari Sa'dan, keluarga besar Sa'dan. Dan juga ada keluarga dari Eropa. Iya, tambahan rombongan Bapak Erni, rombongan si Bapak Erni, Joni Tendari. Pertama yang bilang. Masuk didahului dengan bunyi-bunyian tombak.
kukuha karena aku to bulungku tede kamu beruaku sehingga usai seboko Untiro ambanara pasir bandamulan Untiro ambanagang pasiruan nakarapa Iba sebarang pada rumah mapangaloma Dibantu berarti lagi rokok Dewa bapa makaroko Belanda ina masega Tadi yang nangkulelean Ina lain tadi palu Di bisa Mandana alun ni daw malu alelena Inti na tulang ben ni tang malu tindo Daw tangkodang tobelona Susi sangka dia nanti Papalumput tomatulo Unggara kami sang gederan Gumambong sang tiang karan Siulang tinting di yung ote Tarampak madusin si kanderodoan Di yung ote lubaka malimongan Ame tiro ringa lambo Tangka mari kamadami Tanga di ora moalana Tanga di lomba bebesa denana Buda na tumabasa Makamban na tumatamuan Ilumba di boleh batu repanda Dolo kami bang tarisan makaraengna Indah may tadi gara gama suli Tadi kumbo darang butu Daw Allah sang tampana Pinto en sang garagana Ratu langi sang bana Ilumba daya may yulunna salu kalua Tondong tarapoko na minangalambe Dodaya tondoko na olay salu Na tarik minangalambe Sana balayan pangalambaran samboratu Sada pungkasangan Diumba domay pananga di sadam tirwallo Dolo mo pananga di panula Tumangi-bangi tongkonan belobua Sidan tongkonan koa Malimongan tongkonan toban Tongkonan tomalolo Umpar rahuai matabudanna Belanna male na tampe inde daw gang Na bokoy inde daw tarapa Padang risadang Tondoko na membilao Tiumba dan tondoko na limbui sugi natiyentan ni eana sanda makampan Di po pasak tarampakan na di po tamuan bambana di po pasak masak ako di po tamuan marende Di po orong-orongan totoko pesumbangan tutang dia tuntunan na totalo tambo Dai nanna siane mawa tondoko na dato muane Tondoko rongko todate mula nete batula paran tondoko pembasian loni pangeteran tidak tondoko na tanga sama lele dai nanna datu muane Manarangian ini na pandai ya tu dolo na untandai padang rongko kalebu batula panan na pabendan ni landolonga solate salea ariri anggate alang ma dandan nanai sus saregayang untaran kadandanan sangka uloloan dandan palelean na tulak kumama kampuno lumo nalang da panumpok doke-dokean buntun name sorogayang lombok na titanan lola me koroko londong lako abona lembang menu yang kaboro lako pentutuan lipu na tundan salarika naruyang tang tongan dika mami sami gayang marimpunan mitarapang Toni polondong na lepongan tondoko di posaungan la telambon na pentutuan lipu di porara borromuna dairan tuo walo lipu tumbo pulau limpong maal no te mata segilan de kula diran de lulangan di gante anak pare nangka bongsu passa sarang tuyu
Metundang tomama duga bating na lago bakwana lembang meruyang taborok Mario na lago bento tuan libu sangka kasangke. Na tundang tomama inde pangari selenna pare talu ulitna tiyo desa adena tetongkona. Metundang lago barang rigendari dolo ke Sulawesi Tenggara. Metundang lago barang rimangkasa dolo ke barang di bawah. Demi kede dia mai lamban sambalimai. Tomi unola bambana maros sali lego na endekan umpo lambanan padang di bumi. Antasa dio namai saung tangga dalam talambi bola telau katonan padang. Tolong pintu doyata tondo na dua bontik idai nan natan luto bona. Bamba pulang tungkasangan. Pataru kamalayang tapanata kakederan. Antasa dio namai saung tangga dalam talambi pode lubak pada tetongkonan. Tangi deka lambi mani mongang tatu tare rotam panagalan pasiruan. Turu kumamba daw te kando bulan na ti parok reto matindo daw te parang kamarina. Apa yang laksana bijana. Halo. Angga tu di kolong na Dirolok. tunggunan lumay bakwana limbang ini pintu tulang itu. Yo. Nah tunggu Bulan berapa? tarisan makarayang mataru kekuatan na tunggunan 19. Oh iya. Sasian be tungso ruminan. Iya 19. Tiung ba kami tunggunan di Para bagusong ano? Dili den pengarin di Bukan nama bagusong ano? sapan dua. Luli maka. Oh, sakmo ada. Terus yang kami diung te lalu kami pulen bangun isu sisuluan diung te. Inan di pepade sutungga di pesisik siduanan nanai di kembong malaran nampak kumalar kalantian tuyu kang pindaura. Kami tega yang dan yang siman rara mak paran-paran. Laki kuat tabe takor romorok ko kaun isu parayamu. Belang namarasan yung galakasang kederan kumombong sampiang karang anang natap pakayang bong sunakianakan tarong turiyan na. Tangak sa malili lalusukan dauhin at itong konang lalingko marindinan. Rinding pala kasing lama kulang butaluno. Talangkan si pamatua induk. Si pabanong karurungan diyong sa kapilang balanggolo. Diyong sa kapulang pangan. Tarimay diyong taluno si lambi. Sakala papalayay diyong kaluto butarunutan. Diyong mapala magusan talin na upah. Upah paraya, takot paraya. Nalarangat di kalatisan na salaran di sarang bungan na. Na kere tuan pada kere tu atalangan bulan padalangan parayat talaun karutang madalangi laun sepa lindo na bulan laun nala tong lo nasuki laun kala paparaya mak lalosun naya. Where you come from? Come from Rose. Di mana itu? Prancis. Oh, Perancis. Oke. Thank you. Ya. Perancis. Safar. Ya.
Oke bos, bahasa Lembang itu Pak Sud. Oke, baik. Bahasa Lembang, oke ya. Bahasa Lembang Mimai. Oke, mana solo? Satu berapa kampung ki bos? Satu merah. Ya. Tanah pira. 20. Rantai. Oh, rantai dulu. Terlok. Pertama datang dulu. Mangka mo. Dekorasi tak boleh. Tak apa. Tak apa dekorasi. Yang kiri saya rekanan tuh bos. Oh iya. Itu
Aswal loh. Nah ini babinya sudah sementara di sampan-jampan, nyampan-nyampan. Lama sanduk kita akan menyanduk hari ini. Ada kerabot. Oke, simpel-simpel, selamat siang sama nih, salam sehat. Oke, Ani, selamat siang juga. Kerja balada boleh padinok. Manggiru kopi bikin ngopi lagi. Tungkumuang Renato.
berapa? Ada cowok berapa? Tidak ada. Tidak ada. Kira ada, Mi. Kita mau ambil gelas dulu guys. Lingko mengubah hatinya. Tarik. Pakayaan sa ubo ko. Oke, nanti.
Dao momes sali alam. Di tanah Toraja yang indah, generasi muda adalah harapan masa depan. Hidup di Indonesia, ramah senyum mengembang, indah untuk dipandang. Indonesia berdendang, negeriku yang ku sayang. Berong pasuleng kalara atatu tuan nak mesi mandiung riwan malabita. Anggan na temay bukod na buwangin to di potarong ko na asik to di pololo na sendana. Temay pangloloan sangka pangosoran to tilangi patendeng seleng sirenden mandak nariatan non inde garuga ampulen bang desa disangka di darandam palelea. Gumuatang matangay lalampa kalopak naribu sanda kasalitang sisaman mata kalambana patanda malik na tumak raputal ng limbong rokko suleng karara tamasolo nasang. Apa kikoden na si upa tapo upa paraya tapo paraya na papamuntu tati piti batang di kalita na pubayang tang tilas sikiton don to batang ta.
Laun tongkon niya loleko na te daw lalong siyosok tarapang situran dali di paturu-turu tumama daw te angin angin datu na di paro rito liaga daw te sondong pulawan. Na kikuha sundun miki si Tirolindo upo miki si Manta Perupa ang kaanak na dadian gong sunakyanakan bali datun na. Taruk turiyang na te tongkonan lalusukan daw rin na te kaisungan di maya-maya. Tulimbang marinding palata si makulang butaruno niyong suling kararata niyong riwan malabi tatalangan si pamatuwa induk si pabano karurungan si pamatuwa induk niyong sang kapuran pangan si pabano karurungan niyong sang pelang baran bolu na kibola bayu sile na dodo sang kalama na kailangan mo kan lameng kaurong niyong suling kararata lameng mase niyong riwan malabi ita to kumuwaso sira kan na torotolino mairi mentau mata tontong kisi kadonton katang palambiran katang paupuran na kikwadin ni mani tangki lambi na tangki dete na labira kan na temai sorongan sepu tang unisa tang nampak tang umti maranga panglisuan na rantian tuyu tang langan ni mani lumpa-lumpa na sepu pundung tang lempan kaliling na mani selek na sapa di karamani la birana ti kadasang buku sang pati paulelean di salaran nang nagobatang di kaleta palen na sumalang di otondon to batangta na torno mo pakundun boko nene patandewaka na tang makasa mo kiporinding balagolong tang manimpa mo kipo kulang buo penawa na kikuha tabe belan na umbay ton tadi kombong ton tadi papure tampa tutang di kandian nesu tang di lebaran buah kayu langan ke di embongan pare pulo di kambatuan date iya na kande indo tanai tamen dadianta na pasundon pantari santa na pugana tarunota tadi dadian rokodali diong papan loli-loli sang tampan mata na allo sang kombong bunga lalang takapuan na iri angin lobo na simbo da dinding tau koy tangke na lamba tau sing mengkurupak na dai-dai tadi kente boleh pantarana kena pandi paliuk pangloloan na takdung kaisanam to manarang mundasi ko kana lembang atau pandi umdaruma kaselana koli-koli panang siulang na sa lapan dan lumbalayan na kitontong mak palimbong rok kusulen karara tama patasi di oriwan malakdita na kale malakbi talaung kalo inatang salakalo na tondon to batang talaung bori inatang salabori kumuha na din na si upa tapo upa paraya tontong si pangluluan tamatang nanalangi si pak dendian tama parara na batara langan buang kita nantal lutang nanalangi samba batu patoko daw masuang kan atau kawanganan na pora kiway sang pindan na pipik kita natak sang gori-gori tatontong masak ki mairi mana dinding masolanasan na kipotabe tapatan ng rampak talingaduan ta palidan suling siyaw kata ki kambio santo api tesang arara ta ki kaabi riti bulawan pa gantinan bulawan ta iya mo to katongkonan kamarintinan na keluarga besar sa adan Tiroallo sang siturusan sang tiang karana keluarga besar sa adan Tiroallo daya may sadang turampo metanda mali tutun kaboro untan data singkir ada makamban toding bulawan ni buku tang asiaderan rampo mempatu lako tobalu lain deki alang letter F alang letter G sitaruna katongkonan kamarintinan na Bapak Arista rombongan na siya Bapak Arista damay palawa rampo metanda mali marin din ang tedong tongkon matokonan laki tutun lako tobalu lain deki alang letter F alang letter G sitaruna katongkonan kamarintinan na dia sampai batu nenek lara jomay kendari turampo metanda mali tutun kaboro lako tobalu lain deki alang letter F alang letter G sitaruna katongkonan kamarintinan na siya Mama Mike rombongan na siya Mama Mike tongkonan ne so rumengan pa pulungan liatung turampo metanda mali tutun kaboro lako tobalu lain deki alang letter E sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Erni siya Papa na Erni jomay kendari rampo metanda mali tutun kaboro lako Pak Sirman batu Hans Bobby Panginan lain deki alang letter A sitaruna katongkonan kamarintinan na Markus Teko Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako tobalu lain deki alang letter F alang letter G
Sitaruna katongkonan kamarintinan nasi nenek Rendi rombongan nasi nenek Rendi pasang lampio rambo metanda mali itu utun kaboro lako si mapa anarapa lain lagi alam letter E lantang nomor 5 saya lako pitu katongkonan kamarintinan nasi Pong Rendi itu tete lampio lain lagi alam letter rambo metanda mali itu utun kaboro lako papa arapa lain lagi alam letter E lantang nomor 5 nomor pitu katongkonan kamarintinan nasi nenek Elisa lamai kote rampo metanda mali itu turun kaboro lamoto balu lain di alang letter E si taruinan nomor bisa nomor 2 katongkonan kamarintinan na Insinyur Willem Tondok jumai kendari rampo metanda mali itu turun kaboro lamoto balu lain di alang letter E si taru ina nomor bisa nomor 2 katongkonan kamarintinan na keluarga nenek naku damai sadar turampo metanda mali itu turun kaboro lakoto balu lain lagi alang letter F alang letter G sitaruna katongkonan kamarintinan na bapak tini sia bapak natini lion tondok kiring rampo metanda mali itu turun kaboro lako si bapak narapa katongkonan kamarintinan na mama nopen sia mama nopen maruang lampio rampo metanda mali itu turun kaboro lako bapak nanapa rapa katongkonan kamarintinan nasi Mama Siril jomai bayu wangi rampo metanda mali itu turun kaboro lako si Bapak Narapa katongkonan kamarintinan nasi Bapak Grace Papa Anagres jomai Makassar rampo metanda mali itu turun kaboro lako Bapak Narapa katongkonan kamarintinan na Mama Gracia si Mama Gracia jomai Merauke rampo metanda mali itu turun kaboro lako si Bapak Narapa katongkonan kamarintinan na Bapak Beril sia Bapak na Beril lion tondok kiri rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak narapa katongkonan kamarintinan na Parma jumai Manado rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak narapa katongkonan kamarintinan na Noven Maruang Lampio rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Narapa katongkonan kamarintinan na Siatini rombongan natini lion tondok kiring rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Narapa mintu na to lain di lantang nomor 5 saya lako pitu sitaruna katongkonan kamarintinan na si Bapak Erni si Bapak anak Erni jomai dendari rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Nasiman lain lagi alang letter A lagi bola susimo sangarara tapa kantianan bulawan taki kampyo santung dia batu mandi kali taki kabi riti bulawan dia tonton to batangta na kikua mbay minlong kembu kayo lang mikir suleng kararata ta patu mengka kabaro patelentek tata tiberu lang kainan pura di papatongki den na siumpa na katongkonan ta lasung pulang alolo kana upo bendaunan apa anak pulang Esther Rambulangi, salamat ako gura-gura tongkon. Oke. Siapa itu? Esther Rambulangi, nomor itu. Kada itu di kanan. Mestra kita lo 12 menit. Kumande. Si kada yang buka atau tamu kita. Oke baik. Matahari yang panas hari ini. Hari yang mantap. Iya, informasi kepada pos depan dan seluruh panitia. Informasi kepada pos depan dan seluruh panitia bahwa untuk sementara waktu kita akan istirahat sejenak. Iya. Pemimpin tangan di kalian dolo teman pataru menteri kanda. Tidak kah? Ulama. Kumande ulama. Iya lama, betul di kolong mobil lama. Di sana dia lama ada pertanyaan.
Ande jom lambat jom tangan dok. Nah, sudah mau lambat rokok ya? Sudah lambat. Boleh mau ya? Tambah usah. Lambat babusa. Sudah mau atak wami. Tapi tempat Iri kopi. Kopi ini tau. Panggil kopi. Kami beli kopi di lambat mali merokok dulu. Lambat aja mai. Apa nak mitir-tir mana tau ni nanti di kopi lah. Abang kamu dah? Mau ke dah? Iya. Oh. Ini udah kopi tak lambat. Oh, sama mungkin lah. Kalau bukan lambat, nanti bukan dah. Iya. Itu kan aku bayar lah. Oke, lambat. Lambat. Oke lambat. Semakin hari semakin tidak di aplikasi. Oke lah Mbak, kita istirahat dulu lah Mbak. Mau makan dulu. Terima kasih banyak keluarga. Oke.